Hallo, ek is Marius Greiling vir Suidlanders Media. Die video gaan dalk 'n paar mense warm onder die kraag maak vir verskillende redes en daar is baie verskillende aanknopingspunte of argumente wat opgebring kan word rondom hierdie video, maar ek het net op een gefokus. Het jy al gehoor van die Comprehensive Palestine Curriculum? Dit is nou al vir 10 jaar lank in beplanning en dit gaan nou in die Wes-Kaapse skole inkom en daarna na die res van Suid-Afrika se skole toe versprei. Die organisasies wat hierdie curriculum bymekaar gesit het vir ons is die Islamic Curriculum Initiative, die United Ulama Council of South Africa en die Muslim Judicial Council of South Africa. Wat is die fokus en die waardes wat hierdie curriculum wil oordra na ons kinders toe? Wel, die fokus van die curriculum gaan poog om verder as basiese geskiedenis te beweeg en moedig kritiese nadenke en geregtigheid, menseregte en die parallelle tussen die Palestynse stryd en Suid-Afrika se apartheidsgeskiedenis aan. Die teologie en die waardes wat gaan geleer word die materiaal is gegrond op die islamitiese waardes en sluit verwysings uit die Koran en die hadiths in. So, daar mag nie meer Bybel gelees word of gebid word in skool nie, maar ons kinders sal nou uit die Koran uit waardes en teologie geleer word. Is jy self dalk nie seker oor wat hulle waardes is nie? Wel, kom ons gaan kyk na 'n video van 'n man wat op Palestina se TV sy menings deel. Gee mooi aandag en lees noukeurig die vertaling. لابد أن نقول إن فلسطين من بحرها إلى نهرها أرض الإسلام وإن إسبانيا الأندلس أرض إسلام وإن البقاع الإسلامية التي احتلها الأعداء يوما ستعود إسلامية بل وإننا سنصل إلى ما بعد هذه الدول التي ضاعت في زمن ما ونبشرهم بأننا على موعد أن نفتح روما كما فتحت القسطنطينية وكما ستفتح ثانية إن شاء الله. إننا على موعد أن نحكم العالم كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إننا على موعد مع جبهة أوسع وأعرض وأقوى وإذا كانت البدايات في فلسطين والبدايات في العراق والبدايات في أفغانستان والبدايات في الشيشان فإن الأمر إذ بدأ سيكتمل ولن يتوقف. اكتمل الكيان الصهيوني سيبدأ بالتناقص حتى يتلاشى وينتهي وكذلك أمريكا اعتلت وأرعدت وأزبدت وقالت كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ولكنها ستنتهي وبدأوا يدركون هذه النهايات قريبا وإننا بتنا نسمع من صحف أمريكا وأوروبا أن مجدنا آفل ولا محالة وفي صبيحة هذا اليوم من خلال الجزيرة علماء أمريكان ومنظرون واستراتيجيون قالوا إن أمريكا ستنتهي عما قريب ولقد قالوها من قبل عن الاتحاد السوفيتي وانتهى ونقولها الآن ستنتهي أمريكا وأوروبا المتحدة ولن يبقى إلا قوة الإسلام. Die hoofidee wat ek uit hierdie video uithaal is dat die moslim geloof en mense die wêreld wil oorneem. Hoe maklik is dit dan nie om dit reg te kry as die volgende generasie klaar geïndoktrineer is om hulle by te staan nie? Gaan doen 'n bietjie jou eie navorsing oor die Sharia law. Dis nou die islamitiese regs- en morele stelsel wat gebaseer is op die leerstellings van Islam. Gaan kyk bietjie hoe hulle optree in die Europese lande en wat hulle aanvang met die mense van daardie lande. Hoekom? Want hulle geloof en hulle wette gee hulle die reg om die ongelowige te hanteer soos diere. Beteken dit nou ek is teen Palestina? Nee. Beteken dit nou ek is vir Israel? Nee. Sou ek dieselfde video gemaak het as hulle Judaism op ons kinders in ons skole afgedwing het? Natuurlik. Hierdie is net om vir jou uit te lig dat ons kinders selfs nou meer geteiken word op plekke waar jy nie by is nie, of selfs dink jy kan nie regtig iets aan dit doen nie, want 'n kind moet tog in die skool wees. Ons as ouers van kinders klein en groot is verantwoordelik om hulle reg groot te maak en te beskerm teen die leuns waarmee hulle gemanipuleer word. In Deuteronomium 6 vers 5 tot 7 sê dat
Daarom moet jy die Here, jou God, lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op jou pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Ons kan en gaan moet beter doen hoe meer en meer boos die wêreld raak. Van my kant af, ek hoop jy het 'n geseënde dag verder. Totsiens.